Nshuti bakozi ba Pilot News TV rero ubu tugiye kujya Uvira tubereke ibikomeje kubera muri Uvira aho abasoda bo Burundi FARDC na Wazalendo bakomeje guhunga berekeza i Burundi. Ni ibintu bikomeye cyane, abaturage abasirikare bose bari guhunga Uvira, ndetse amakuru ari kutugeraho nuko isaha yari yose kuva ubu tuvugana kugera mu minsi imbere M23 ishobora kuba yamaze gufata Uvira, kuko abasirikare bahahunze bari kuvuga ngo uko byagenda kose isaha yari yose M23 intare za Sarambwe zaba zamaze gukandagiza ikirege muri Uvira, bijyanye n'uburyo zifite umuvuduko, bijyanye naho zavuye nyuma yo gushotorwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cyangwa igisoda cy'u Burundi. Mbere yuko duhera Ruvungi ngo tuze tujye Sange tuze hano muri Uvira, reka tubanze tubereke akantu gatoya. Ni ukuvuga ngo uyu mujyi wa Uvira ndetse na Bujumbura ni imijyi ihana imbibi, nkuko mumaze iminsi mubyumva. Ni imijyi yegeranye cyane ku buryo harimo ibirometero bigera muri 20 uva Bujumbura werekeza Uvira, ubwo turavuga uciye inzira y'amazi. Reka tubereke neza, ni ukuvuga ngo hano uzukagera hano neza muri Bujumbura ni ibirometero bigera kuri 20, ngira ngo murabibona hano turi gupima 22-23. ni ukuvuga ngo rero ni ahantu hafi cyane. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura kiri muri ibi bice gutya, reka ze mabereke, kuko uyu ni umupaka ni umupaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Reka tubereke aho ikibuga cy'indege cyakomeje gukoreshwa mu kwica abanyamurenge giherereye, kugira ngo musobanukirwe neza ibintu tubabwira n'ahangaha. Kambibereke bavuga ngo iki nicyo kibuga cy'indege cya Bujumbura cyakomeje kugenda gikoreshwa muri uru rugamba. Ikibuga cy'indege rero nk'uko mukibona cyegereye n'ubundi umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kikaba kiri mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura. Kugira ngo murabibona, ikibuga rero kikaba ari cyo cyakomeje kugenda gikoreshwa nk'indiri ndetse n'ibirindiro bikuru bya FARDC, by'umwihariko nyuma y'uko ibibuga by'indege by'ingenzi byagombaga gufasha aba basirikare ba FARDC kuba bagaba ibitero kuri M23, nyuma y'uko ibyo bibuga by'indege byigaruriwe na AFC M23. Ubwo turavuga ikibuga cy'indege cya Goma n'ubundi bari basanzwe bakoresha n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga gikomeye cyane, ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyafashwe na AFC M23 kiri hafi y'umujyi wa Bukavu. Noneho reka tuve kuri Melchior Ndadaye tuyirengagize tujye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera imirwano. Uko ibintu byifashe ni ukuvuga ngo dusubiye, reka nzuminge out tuze neza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagiye nshyiraho utu tuntu twerekana neza aho hantu h'ingenzi hari strategique, ndetse aho ingenzi hamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Aha ni Sange, kuva Sange ujya Uvira ni ibirometero bigera kuri 30. Abazi ibirometero murabisobanukiye, ariko n'abatabizi ndaje mbibereke neza uburyo ari hafi cyane ugendeye ku buryo iyi ntambara imeze. Kaze dupime, uvuga ngo kugira kuva hano Sange, kambibereke neza cyane kugira ngo musobanukirwe. Kuva hano Sange uzukagera Uvira ni ibirometero 31 hafi aho ngaho, bitewe naho intare ziri, kuko intare ziri kwihuta cyane ku buryo nshobora no kurangiza gukora iyi nkuru intare zageze muri Uvira. Ni ibintu bitangaje cyane uburyo intare za Sarambwe zikomeje gukora akazi mu buryo budasanzwe. Aha rero uyu ni umuhanda mubona uva Sange uva Lungutu, ni umujyi wegereye aha Sange nyine, birukanye abasoda b'u Burundi FARDC FDLR na ya koalisiyo yose irimo abacancuro. Murabizi neza ko hariya mu kiyaga cya Tanganyika haguyemo abacancuro, harimo n'uwapfuye ndetse n'abandi barokotse bagera kuri 3 muri ya kajugujugu ya helicopter yarashwe n'intare za Sarambwe, by'umwihariko nk'uko byamaze kwemezwa na Twirwaneho kariyo yarashe iyo ndege. gira
ngo murabibona aha rwose niho intare twavuga ko zigeze, ariko ziri kugenda zambuka zikomeza zigera kure cyane. Dusubiye inyuma reka mbereka akantu gatoya gahita kakumvisha neza uko ibintu byifashe n'uburyo ibintu biza kwihuta cyane. Ni ukuvuga ngo kuva hano Ruvungi ujya hano Sange no kuva Sange ugera Uvira bijya kungana hose ibirometero bigera muri 30. Hariya gira ngo mwabibonye neza kilometero 30. Ni ukuvuga ngo reka tuve hano Ruvungi twerekeze Sange, gira ngo murabibona metero 28, 29, 30. Ni ukuvuga ngo kuva Ruvungi neza uza ukakomeza ukagera hano Uvira hari ibirometero 30, maze kuri 30. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hato cyane hasigaye, ariko nanone imirwano iza koroha ugereranyije nuko byagenze mu mirwano yo kuva Ruvungi ugera Sange, kuko abarundi nubwo bari batangiye guhunga bari bagifite akabaraga, ariko Ruvungi ngo murabyibuka ngo nabo batakarije abasirikare bakomeye barimo Lieutenant Colonel Minani warashwe araswa na drone ya AFC M23. Ni ukuvuga ngo Kamanyola yo iri hafi ya Ruvungi, ntabwo ari kure cyane, ni ibirometero bitarenga nk'icumi na bingahe nk'uko mubibona, ni hafi cyane. Ni ukuvuga ngo rero aha Kamanyola reka naho tuhajye mbanze mbereke ibyabaye mu minsi ya mbere, mubanze mubirebe neza hano ku ikarita uko byifashe. Iyi ni foto ya satellite iba ikwereka neza uko ibintu byifashe, ni video ya satellite iba ikwereka neza uko ibintu byifashe kuri tele hatarimo ibintu by'amanyanga. Ni ukuvuga ngo aha neza aha ngaha gutya aha mubona ni umupaka uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'Uburundi. Hano Kamanyola ngaha ukaza wambuka ikibaya cya Rusizi ujya mu Burundi. Aha ngaha mubona aha ni Bugarama, ni umujyi wo mu Rwanda. Ngira ngo murabizi neza ko hahungiye abarundi benshi ku buryo budasanzwe. Ntabwo ari abarundi, mumbabarire, abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo bahungiyeyo nyuma y'ibisasu byarashwe n'abasoda b'u Burundi. Ariko Felix Faci Beto, ndamukunda cyane, Faci Beto akaba yaravuze ati u Rwanda rwashyize ibisasu Bugarama, rurasa muri Kamanyola, rurasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo yabivuze uyu munsi, barasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bica abaturage bazabaryozwa. Guys, biteye ubwoba, ni ukwisubiramo ndetse no kwisuzuguza. Uvuga gute ko umuntu gutera yakongera akitera kuvuga ko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ingabo z'u Rwanda? Ibi ni ibigaragaza ko biba byamucanze umusore wacu Chilombo, wa mugani wa Trump wavuze ngo ni Chise. Nuko yavuze. Urumva nuvuga ngo rero ukuntu ibintu byifashe aha hantu kuva Kamanyola werekeza aho M23 imaze gufata muri iyi minsi, muri cyumweru turangije. Ngira ngo murabyibuka neza ko mu ntangiriro za kira cyumweru turangije nibwo M23 yavuye Kamanyola nyuma yo kugerageza gushotorwa. Ubundi nari bishoto ibyo gukorera iragukoma, ikwereka ko idatonoma gusa, ahubwo irya n'inyama zawe ikajugunyira amagufwa imbwa hariya ziba ziri kugenda zitembera. Ni ukuvuga ngo rero intare barazishotoye zita zirakara cyane, ziratonoma. Nibwo nyuma yo kuzirasa amabomba agera kuri 200 zarashabiri yonyine, ariko umurundi yarasazamera nka ya nkunguru His Excellency Paul Kagame aheruka kuvuga, ya nkunguru iri mu busisakuza. Ni ukuvuga ngo amabomba abiri yonyine yatumye bazana ibikoresho byose bari bafite, bazana abasirikare bagera ku bihumbi bigera muri 20. Ariko amakuru ahari nuko bamaze nanone gufata amakamyo agera muri 20 yuzuye abasirikare bari gusubira muri Repubulika yabo y'u Burundi. Ibi rero Sebarundi akayabonye ko intambara atayishobora, intambara ari y'abagabo. We rwose aridekara aravuga ati ibi bintu mbivuyemo. Ariko mu by'ukuri abantu bari kuvuga bati aya nama yeri, ngira ngo murabyibuka neza ibyabereye mu mujyi wa Bukavu. Sebarundi General Neva yabwiye Tshisekedi ati ngiye ndi general, ngiye kukwereka katadukora. Aramubwira ati rero
umuhungu wanjye Tshisekedi, ubwo ni Sebarundi uri kuganira na Tshisekedi kuri telefone, arabwira ati ngiye kukwereka uko mbigenza, tugiye kujijisha twerekane ko tuvuye mu mujyi wa Bukavu, noneho intare M23 nihagera turahita tuza tubagote tubice tubamare. M23 bimenye yanga kwinjira mu mujyi, ngira ngo ibyo bintu murabizi cyane. M23 yaranze yakwinjira mu mujyi, biza no gutera ikibazo gikomeye cyane. Nyuma M23 bamaze kugaruka nibwo noneho yabateye irabacucuma, barirukanga barashongo, irabashushurikana, barirukanga cyane kibuno mamaguru nk'uko mubizi. Iyo bakubise barirukanga kibuno mamaguru, bamwe bagafatwa abandi bakishwa, nuko biba bimeze. Kuko abasoda b'Uburundi bamaze gupfira muri iyi mirwano imaze icyumweru ni benshi cyane, ni benshi ku buryo budasanzwe, ndetse bakaba bakomeje gupfa, abandi bagafatwa, intwaro zigafatwa. Ubundi M23 yahawe intwaro ubwo ikibuga cya Goma cyafatwaga, ngira ngo mwarabibonye, zari intwaro zikomeye cyane, indege z'intambara, amakumpora, ibikoresho bidasanzwe ku rugamba. Ndetse ubu ngubu M23 ikaba iri kurwana nk'igisirikare kishoboye, apana noneho bya bindi bavugaga bakoresha utubunda duke na duke babaga babambuye muri za Sake, za Rucuru, ruguru iyo ngiyo za Masisi, ubwo turava za Bunagana. M23 rero ikaba ikomeje urugendo yerekeza Uvira, ariko Uvira yo rwose isaha n'isaha ishobora gufatwa, ndetse Tshisekedi akaba ariyo mpamvu yahise akora ijambo risoza umwaka n'ubundi asanzwe ageza imbere ya parliament, imbere y'inteko ishinga amategeko, aho nk'ibisanzwe yongeye kwibasirwa mu buryo budasanzwe. Ariko ibi ngibi akaba yabikoze mbere gato y'uko Uvira ifatwa, kuko Uvira yafashwe yabavuga iki, yaba yasetse, yaba yumiwe, nako bamuseka bakavuga ati bimeze bite perezida ko Uvira yafashwe. Abadepite ntiyabakira rero, yabazumba aravuga ati reka nkore iyi nama mbere gatoya nibasiye u Rwanda, ariko Uvira yo arabizi neza ko isaha n'isaha iraba yafashwe. Ngira ngo rero murabyumvira neza, ndetse murasobanukiwe. Nzajya nkomeza kugenda mbagezaho uko byifashe ku rugamba, updates, mbagezaho aya map, mbagezaho aya mafoto ya satellite kugira ngo murebe neza intare zigeze hehe, byifashe bite. 5/5 rero mukomeze mubane na Pilot News TV, ubundi dukomeze tubane 5/5 bagezaho amakuru